Kuri uyu munsi wa none ku itariki 12 z'ukwa gatanu 2026, Yoweri Kaguta Museveni nibwo yongeye kurahirira kuyobora manda ya karindwi igihugu cya Uganda. Iyi manda n'ubundi ihwanye n'imyaka 7, ni manda n'ubundi perezida w'iki gihugu ahabwa n'itegeko nshinga nk'uko ribimwemerera, akaba ayoboye iki gihugu mu myaka irenga 40. Yoweri Kaguta Museveni wayoboye igihugu cya Uganda guhera mu mwaka w'1980. Uyu munsi none akunzwe n'abaturage ba Uganda ku kigero kinini. Ku ijanisha rinini usanga bavuga ibigwi n'ibikorwa bye, cyane ko yanahinduye byinshi igihe yagiye ku butegetsi, hanyuma akanabikora Uganda ku ngoma y'abakoloni, ndetse agahindura ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi none akaba akivugira ko urugendo ari rurerure nubwo amaze kugira imyaka imaze gushyika hejuru ya 80. Uyu muyobozi kandi akundwa n'abaturage ba Uganda nyuma y'uko no mu minsi yashize n'ubundi haje kuvuka ikibazo mu gihe cyo kwiyamamaza cye, hanyuma aza kuboneka undi mukandida bahanganye ku rwego rurenze. Uyu akaba yarahoze ari n'umuririmbyi, akaba yitwa Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine. Banahanganye byeruye binazwe amahuriro mpuzamahanga, bikaba bimaze kugaragara neza ko uyu Bobi Wine nawe ku ijanisha rinini akundwa n'abaturage b'igihugu cya Uganda, cyane biganjemo urubyiruko, cyane ko nawe akiri muto cyane, biri no mu mpamvu zinatuma urubyiruko rumwiyumvamo cyane. Bobi Wine nawe ukundwa n'abatari bake, agomeje kugaragaza ko akorerwa akarengane, ndetse no mu bihe by'amatora agomeje kugaragaza kwibwa amajwi, bikarangira n'ubundi Yoweri Museveni yongeye kumwigaranzura nyuma agakomeza kuyobora igihugu nk'ibisanzwe. Gusa politiki igira ibyayo, ntabwo ibyo wanabyivangamo cyane, wenda se wasanga binyura mu mucyo cyangwa se ntibinyura mu mucyo, ibyo ntiwabimenya. Ibindi bitangaza byagaragaye muri uko kurahira nuko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu ni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yaje kuba agaragara muri uyu muhango nk'umutumirwa, ariko ntabwo yigeze arindira ko ibi birori birangira, yaje kuba yigendera. Bino mu bintu byatunguye abatari bake, ndetse bikanatangaza benshi uburyo umuperezida w'igihugu ashobora kwitabira ibirori runaka bya mugenzi we, hanyuma byagera hagati birimbanyije agahita agenda akikomereza gahunda ziwe. Inshuti bakunze, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Komeza udukurikirane ubane natwe umunsi ku wundi. Njye nitwa Elizabeth Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.